Dobar dan ljudi, danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Assassin's Creed 3. Prvo uzmite u vaš Google pretraživač ili bilo koji pretraživač i uđete u ovaj link. Link će vam biti u deskripciji. Idete na download torrent, to bi izgledalo ovako. Ja se izvinjavam zbog ovih reklama, ne znam, ne mogu da ih uklonim, ne znam zašto. Idite na download torrent, izaći će vam ovako nešto. I samo malo, sačekate, ovdje će vam se skinuti to, što vam treba, ovo ne znam šta je, nije bitno, evo ovo ovdje i tu kliknete i sad vidite, ako hoćete ovdje promijenite u koji folder hoćete, ja sam ga skinuo, neću ga skidati, znači to, idete samo na OK i evo, ja ga imam skinuto, evo ga ovdje, sad ću samo da ovo uklonim i ovo. Sad prelazimo na instaliranje, znači sačekate da se instalira, da se skine i kad se skine ovako dva puta klik, idite continue, izbacit će vam ovako nešto. Sad idete na ovo setup, tu kliknete i instalirate ga. Normalno ja ga neću instalirati zato što ga već imam, evo ga ovdje i odlično radi, znači nije ništa teško da ga instalirate, znači samo tu na setup i to vam je to. I samo kliknite da vam ostane ikonica tu i poz ljudi, ovo je bila još jedan tutorial, pozdrav!